Chairete o philoi mu, ta anamamu Marcos, ego la lo Hellenisti, kai nun o philoi mu, ego la leso humin, peri tu Iesu Christu. Ha Iesus esten, ha huias tu theu, ha theas epempsen, tan Iesun, estan kasman. He meter tu Iesu, ein he Maria. He Maria sun elaben, ek pneumatas hagiu. He Maria ein parthenos, hatan haute eteken tan Iesun. Ha Iesus ein didaskalas, ha Iesus didaxen, peri tes basileas tu theu. Ha Iesus didaxen, peri he autu. Hoi prophetai egrapsen, peri tu Iesu, kai ha Ioannes ha baptistes elalesen peri tu Iesu. Ha Iesus epoiesen pala semea, kai ha Iesus epoiesen palas dunames. Ha Iesus etherapusen tus echantes kakos, kai ha Iesus ex ebalen pala daimonia. Ha Iesus periapatesen epites thalases, kai ha Iesus epoiesen ta hudor es tan oinan in Cana tes Galileas. Ha Iesus anestesen tus necrus. Paneroi anthropoi sun elaban tan Iesun. Hutoi estaurosan tan Iesun, kai hoi anthropoi hoi paneroi epektenon tan Iesun. Amen, amen, lego humin, o philoi mu, ha Iesus alethos apethenon, ha Iesus etafe, Allah, ha Iesus aneste ek necron, palen ego lalo humin, ha Iesus aneste ek necron, ha Iesus anebe eston uranan, kai nun o philoi mu, ha Iesus kathidze en dexia tu theu. Palin ha Iesus elusatai, eston kasman, ha Iesus krine tan kasman, kai ha Iesus sose tan kasman. Ha Iesus sesoken emer. Hutos epoiesen ha Iesus. Hutos esten ha Iesus. Eroste o